رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. كتاب التوحيد، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا لهم ساسوية هجرية باكلة أني كمناني أني بيناني أني ناني شهر شعبان ميني هجرية سانكالو شجنا بيسوني وتناي ميلادي نصاروكا جاتي بافولا أني مغاني سبا سانكالو سبانا بيسوني فلانا دي lambe dawra bugu masjid rajago ambo kono darasube al imam al mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab aka kitabu kono kitabu tawhid haqqullah ala al abid bondami na ko babun du'a ila shahadati alla ilaha illa Allah ko ni nye bonda ka woleli ke kata sere kuma fulama bonda dalila minu nana la ayawni hadisawu anyu ulufo atora kam masailawde ako fihi masailu al-awwalu anna da'wata ila Allah طريق من تباه صلى الله عليه وسلم. مسائل فلو كو كداوة كي كتا علما كو دي مغو كسراي مغو منون تغرا چيدنكو على كتنونا كسباكا وتوغج من قوله تعالى أمبو منا كبو على ككما دلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بشيرة أنا ومن تبعني. أفوي محمد كن نيندي نكسري نيمبي وللك كتا علىك نيمبي وللك كتا علما على بشيرة دونك أنا ومن تبعني نعني مغمغ تغرونكو والأسمل من ذلك والأبلغ في متابعة الآية أن يقال إن الدعوة إلى الله طريق رسل أقوم من فنالله بونين دو كتمنينك أنك فو من آية فنا بيسك نيغونتا أنك فو كوكا وللك كتا ألما ودي يتشيدهم بكسرائي كوللك كتا ألما ودي يتشيدهم بكسرائي. donc niñe masaila floye anyi masaila munun soro sora kono o bora aya indela qul hadhihi sabili adu ila Allah ala bashirati ana wa man tabani. الثانية التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثانية فلنا تنبيه على الإخلاص بوندا يكوننا لا أيا حكلي جيجين كتا تسون كلاسما لأن كثير من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه parce que mogo caman be har na ye woleli ke kata tiɲama a be woleli ke kata yɛrɛ de ma wa tuqaju min qawlihi an bɛ nin mina yɔrɔ juma ala ka kuma
ad'u ila Allah alay ci de nyamara ko ka kuma min fo mbe wolelike kata alama wali haja qala ninde koso muallifu ko لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه أقوم غتشامان بي هرنا يوليلك كتا تشياما هرنا يتشيا دفو ميبا سورا بي وليلك كتا يرين أو بي وليلك كتا يرين فالذي يدعو إلى الله فهو الذي لا يريد إلا أن يقوم الدين لله مؤمن بي وليلك كتا ألما وكل نيتفوي فدينا كجو عليه dusun kala si baga woleli kata alama altaman se munye ale kala nyini te foye fo dina kajo alaye wallaji yadu ila nafsihi min mu'min be woleli ke kata ayrema huwa alladhi yuridu an yakuna qawluhu huwa almaqbul haqqan kana am batila min be woleli ke kata ayrema ale kata man se jumay ale kala nyini yede ale ka kuma kamina doro aka kuma nye cinya yo aka kuma nye ngalo yo ale ka kuma ka mina doro mo ka barake nay mo benni la halala ni nyeta manche kon ninti la mo woleli kala de kata yerema ninta ke ka woleli ke kata alama الثالثة أن البصيرة من الفرائض الثالثة مسائل سبنا أن البشيرة من الفرائض ni be ke wolele kala doni ka soro yubolo o ye farda de ambo tami wa tuqad min qawlihi ta'ala o be anyo mina kabo alaka ayala masamin korta lendo adu ila allahi ala bashira mbe wolele ke kata ala dema doni ka wojihu kaunil bashira min al faraidi chugudi bashira doni kera fardai لأنه لا بد للداعية من العلم مما يدعو إليه parce que la budda woleli kila fo doni de ka soro ibolo ibe mogo wele kata minna fo o doni de ka soro ibolo wa da'watu faridatu dawa fana fule ka mogo wele kata ala kelempe bato ma ye farda de fa yakunu al ilmu bidalika faridatu awa ika o fana do dawa indo o ye farda de donc kayira dawa kela doni ka soro bolo ye farda de parce que dawa ye farda de ni dawa kera farda donc ka dawa fana do o ye farda de horiyato muallifu ko ni nyayira na ko basira doni ko farda de do dawa kela fo ka soro doni bi bolo de الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة الرابعة ناننا من دلائل حسن التوحيد أبي التوحيد كان يمياك الدليل الأولى كونه تنزيه لله من المسبة توحيدي بألا سنيا كبون نليل دما توحيدي أبي ألا سنيا كبون نليل ما وتوغج من قوله تعالى أمبو من كبو ألك آية سبحان الله وما أنا من المشركين سنيا بألاي نما كمشركولا فسبحان الله دليل على أنه واحد لكماله سبحان يدليل كايرانا كو ألاي مساكلين دي أدفلين دو كاكلين لفنا وما نانا لمسبت ni muallifu ko masabba ay wa anni mumasilatu li khaliqi li makhluqi tawhidi bi ala senaya de min yedam masaye kani ani ewa damfe ku kabbaku misaliya nyogoma mana tawhidi bi ala senaya ka ala senaya kabo damfe bonko nyogonyalima ani kafo kabo damfe misaliyalima kwafo ibe ala ni damfe misaliya tawhidi bi ala senaya kaboma ija at-tamsil al-kamil bi naqishi yajaluhu naqisan parce que ni eye fenda fale ni yo misaliya fen naqasilema donc ye fenda fale naqashi donc ala fanan naqasili be comme nanini de o de ato baytul kala doko ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمدى من الأسى بيت الكلاكو كإسكا إمادو
ko abe ewa bamuru abe bamurun aba valeri jigi ni ko nim bamurun a kanyi kateme bereka ni ko nim bamuru dakade ube nim bamuru kanyi kateme bereka iye dobo bamurun valeri la ube ye bamuru majamude iye bamurun nakashide donc ni ala fana ani danfe misali ya doro iye ala nani الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. الخامسة مسألة دورنا أن من قبح الشرك أباي رنا فلان كفويا جويا أباي فلان كفويا جويا يرنا كونه مسبة لله فلان كفويا على ننيد فلان كفويا على ننيد دو donc o ba yiranna ko fulan kafuya ka jugu parce que ala nani de fulan kafuya o to gajo min qawlihi ta'ala o be min kabo alaka ayama o ma ana min al musrikina ba'da qawlihi wa subhanallahi anyo tami ni alako aya kono ma ana min al musrikina ne ma ke fulan kafuya wa subhanallahi senya bi alai donc ne nya yiranna ko fulan kafuya ala nani de ani ala nakasili donc nimba iranna ko fulanka foye ko juguba السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. السادسة ورنا وهي أهمها نند حملندو كتم مسائل نونون توبه كفنا ويجمع إبعاد المسلم عن المشركين silama iki yere uma janya kabo mushrikuma silama yere uma janya kabo mushrikuma li alla yashira minhum pur ikana laba ula walau lam yushriku har na yasure ma fulana fara alaka ni ko ni be furan kafo cela be mushriku cela dro ibe jate mushriku de ibe se ka jate mushriku la har ni ema mushriki yake li qawlihi ta'ala alaka kuma qosoma ana min al mushrikin alako aya in kono ciden ko nete mushriku la wala mu yaqulu ma ana mushriku ciden ma fo ko nete mushriki de akon nete mushriku la de ama funte mushriki de akon nete mushriku la li'annahu idha kana bainahum parce que hada mar silama fule ni ebe mushriku cela wala lam yakunu mushrika har na yasru ayrete mushrikiye fa huwa fi jahirihim minhum ko munum be bange anye e budu ulude da e budu de cela koni wali haja lamma qala allah lil malaikati ninde koso tumami ala ko malikawma usjudu li adama fasajadu illa iblisa tumami ala ko malikawma yasjudu bi adama malikaw be sujudira fo iblisa tawajjaha li kitabul lahu wa lahum alay kuma nyasi iblisa ni malikaw be dema me iblisa ni malikaywa ibulisa te malikiyaye me munala tumbe kuma malikiyawu fe aye kuma nyasi malikiyawu ni ibulisa be ma ɲɔgɔn fe parce que bu cela de na bu cela be kontu la de o de yato ala ye kuma nyasi ibulisa ni malikiyawu be ma ɲɔgɔn fe ka kuma ka kuma ni ube ɲɔgɔn fe parce que abe ulu de la donc ni ɲayira hadamade iyere korosi musirikuma ni tawhidi tige silama kana ye mushriku cela de harin ni ko nebe ni se ka nyere kolosi hakili be nelawo u ka mushrikiya nete faruka wo min kanyi ne bodo mbota min bani mbotoy ani hakili tumbila ite do cela parce que ala de yibali koy kana fara mushrikika ala de bali ikana ye mushriku cela donc ni mbayira na ni aya bayira na ko silama tawhidi tigi imma bo mushriku la ikana ye wucela ni farlu ka jamaka ibu cela hari ni ete mushrikiye ibe konte ulu de la jahirula ala kan kisi kantanga ewa bidia mo fana bo chogo de la ima bo bidia mo la ni eko e sunna mo de ima bo bidia mo la ikana yu cela de suratu taha kono ni alaye ewa dersu reira nanka dersu serama samiri ka yorola ambe kuma o yoroka donc a fuleya silama kana ye mushriku cela ciden yede fo ala yode fo ciden nenka qur'ana kono na ya Allah sama ma ana minal mushrikina nete mushrikula ama ko nete mushrikede akon nete mushrikula donc mo kana fara mushrikuka kana yu ka jamala kana yu cela min bunu ce ni mushriku be yoro min ni ebe se katu waju ku bila sira kan ne shi hakuye
ni yuka wajulu mina yuka bila sharali mina fule nu muka wajulu mina kuika bila sharali mina bo uchela kana faruka de bo uchela donc silama kana fara musriki ka fule ya qur'ana aya de do ikana yu uchela ne anta fule ke an kan ye silamawiye silamiya doronte fana an kan banda mbikata ewa sunnama an ni quburiyuna sufiyun tagutiyun an nu ulu de be biro kelewun kono an be sigi an be baro ke ɲɔgɔn fɛ an be ko ke ɲɔgɔn fɛ an be dɔn ɲɔgɔn fɛ an be bɔ ɲɔgɔn fɛ an b'u cɛ la fo n'a taara damajalani yɔrɔw la ewa jamba bi jambi kaburu batola ani sunnamu a be ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u b'aw filime u b'aw foto ta u b'a ci mɔgɔw ma sufi ani sunnamɔgɔ be ɲɔgɔn kɛrɛfɛ rafida ani sunnamɔgɔ be ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a ka fotow bɛ ta nin ye silamɛya sugu jumɛn ye nin ye sunna sugu jumɛn ye nin sunna taara min ala ka hakiliman d'a ma السابعة كون التوحيد أول واجب السابعة ولو فلنا كون التوحيد أول واجب توحيد دي واجب فلوي نين فوق ساقي درسولا توحيد دي واجب فلوي نكو واجب فلو مني على يا بلا حدا مدين كاي كان ينام يكونو التوحيد دي أو التوحيد دي على كان يامر كان فلوي قرآن كنو يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون على كان يامر كان فلو قرآن كنو ويتوحيد دي أو واجب فلو هذا مدينك ويتوحيد دي أول واجب ويتوحيد دي أود الله ترامي توقج من قوله صلى الله عليه وسلم أن يتكبو تشيدن كما كنو على كتنونا كشباك فليكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية أن يوحدوا الله parce que tuma mi tshiden ye muwaju tshi kata ye mani ako fen folo min nubu wele kata ma o ye seri kuma yinye na cogo dɔ la fen folo min nubu wele kata ma o ye tawhidi donc tawhidi ye fen folo ye dawa kela be ni ko ebe dawa ke kata ala de ma fen folo mi dawa kan ka ke fen folo min kai bolon ka mo wele kata fen folo min ma o ye tawhidi de wele ke kata tawhidi ma kana fo ko be jogo fo kana fo dolo haramu ya ni ulu haramu ya mi adamina tawhid la kana fo be salli jogo fo kana fo be sun jogo fo kana fo be jakabo jogo fo mo munun te tawhid do folo ala ko muwaju ma tawhid folo do fuye nu yo fa mu be salli fo nu yo fa mu be jakafo yala ebe sheka wodeli jogo do kacide mbwa yala ebe sheka hinna damfe una kacide mbwa yala ibe shika damfe ka hera do ka konnanja ke damfe ka cide mbwa e wa cide unye dawa ke chogo ma ko chogo la cide mbe ya dawa damina tawhidi de la tawhidi de foloy wa qala ba'd al ulama awwal wajib an najru doni ka bawo doko ko wajibu folo yede ibel la jeli de ke kala ka tamanshino ka kaba ko laji lakin as-sawab annahu wajibu tawhid mibnu shimini ko ako sawabaye minye tawhidi wajibiya ode ye foloy lianna ma'rifatul khaliq dallati alaiha alfitra parce que minye damma sa yire doni alaka doni hada maden yire dan chogo yo ambila katoma tawhidi de wajibi foloy الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة نعم الثامنة سجنا أنه يبدأ به قبل كل شيء ko tawhidi amba damina tawhidi dara weleli be damina tawhidi dara folo tembenye hatta sala hari salli weleli be damina tawhidi la salli renya folo sani kafo ibe salli ji chogo fo mogoy sani kafo ibe janaba ko li chogo fo mogoy sani kafo ibe salli chogo fo mogoy fen folo mi ni kanka wele katama ko fo ay fono kala dunya la folo o yetta tawhidi de aw ode tumbanka firun fana kono القدر تيكو أول ما يجب على المكلف تسهيه إيمانه ثم معرفة ما يسله بفرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة القدر تيكو يورفو أكو فيهم فلو من واجبية مكلف كويكي كلمن يكن يفرو توحيدي وككن يبلو فلو
ko o kofe farda munu ni kere kere ya ulu ka kiri do wala tauhidi de fin fulu minna an kan ka damina la o ye tauhidi de an ba damina tauhidi da hari sallinye to qad min qawli sallallahu alaihi wasallam an bo mina yoro juma an bo takabo ciden ka kuma kono ud'uhum ila al-islam ciden ko wele kata islamiyama wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqi Allah ta'ala fihi awa ni yu wele kata islamiyama alaka hakke ni wajiburu ka islamiyala ibo fana fuye donc a fora ko weleli ke kata silamiya de ma foro min ye seru kuma wuye ni mo ye seru kuma fode asilamiyara asilamiya len ko fe donc dina konona na silamiya konona ko munun wajibira ka silamiya konona na wudu fay donc shanya do hadisa kono ko fen folo min nan kanka damina la o ye tauhidi de ta damina tauhidi de be folo be tauhidi de be hari sallinye ambe mo lakala tauhidi de la folo hari sallinye وكوفي كوتوبنا التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. التاسعة كنتنا أن معنى أن يوحد الله نا أفورا حديثا كنو إرواي ورلا أن يوحد الله إولي فوق على كلني معنى شهادة أن لا إله إلا الله جاني يا إيران كون يوحد الله أمانة يدي شركما فلا لا إله إلا الله دي كو توحيدي مانا لا إله إلا الله دي توغج من تعبير الصحابي أمبو تسايبك كما تقول حيث أبر برواية بقوله شهادة لا إله إلا الله وفي رواية أبر بقوله أن يوحد الله أن ينندو سيبين كما تقول parce que kuma do irwaye dola ko iku wure kata seru kuma la ilaha illallah ma akko irwaye dola iku wure uka ala ke kelenya donc ne nya iranna ko tauhidin de koroye ko la ilaha illallah ko ode tauhidin ne tauhid kalite saba la ilaha illallah tauhid min do uba fo de ma tauhid uluhiyya tauhid ibada la maabuda bi haqqi illallah bato fen cité min ka bato ye tiɲɛ ni ala kelen pewu tɛ donc tawhidi la ɲini tawhidi de la ilaha illallah ye العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب مغبشك كتاب دونك جاء وهو لا يعرفها إت التوحيد دو أو يعرفها أبي بالتوحيد دو ولا يعمل بها ميت باركنا مانا نيايرنا جاء مغبشك كدوني كبغاي إت التوحيد دو أبي مغبشك كدوني كبغاي بالتوحيد دو ده ميت باركنا دونك نيايرنا ومراد بقوله لا يعرفها أو يعرفها shahadatu an la ilaha illallah muallifu kuma lanyine munye na ko mo be shaka ke kitabe dunke ita do ube ibado ite barake nae akal lanyine be jumanka shahadatu an la ilaha illallah mana la ilaha illallah mo be shaka ke doni ke baga ite la ilaha illallah do ube ibado ima barake nae wa tughaju min qawlihi أنبا منا ككملا فليكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله إجا لو كانوا يعرفون لا إله إلا الله ويعملون بها ما احتاجوا إلى الدعوة إليها أن يدو يرجو كافو جا كتاب الدنكو دو تندو دي ميو تنت لا إله إلا الله دو هل نو يادو تنت باركناي أن يدو تغمي anyo do chogodi parce que ciden ko wajuma ibu wele kata fen foro mina wele kata la ilaha illallah jama na ya soro be la ilaha illallah do ube na ya soro la ilaha illallah bado ye barake nai ya la ube hataga ko ube hataga ciden ka fo majo kwa ku wele kata mawa ute hataga ola donc ne ya yiranna utunte la ilaha illallah do har na ya soro tumbado utumma barake nai wala doni ke baga beshe ka surate la ilaha illallah do ata mana do ata qurdo ata kala nyini do doni ke baga beshe ka soro la ilaha illallah mana tauhida ba do mata ke ka barakena
الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الحادية عشرة تنكلنا تنبيه على التعليم بالتدريج. أيان حكي جينيبه مغول لكلا وكلا دوني 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 دكتا مغول لكلا دوني دوني دكتا توقج من قوله صلى الله عليه وسلم معاذ أمبو من كبوتشيدن ككمالا يمن فمواجوا أدعوهم إلى أن يوحدوا الله أكو ولد فلوك على كيكلين فإنهم أتوا لذلك نو أتغروك أولا فأهلمهم أن الله افترض عليهم ewa iku la dunia ko ala ye farda salli duri mbule ko kofe kana jakala kata hadisa laba fa alimuhum ciden bake ka fo muajwa iku la dunia kata hadisa laba donc ni nya iranna kan hakili jigi ni be mogo la kala kata doni de men ni doni chamanta ube iye fen chamanta ka fo mogo ka doro ka bulu kate u hakili manteli kota kalambe ta doni de ode yato min hari aqida kala ube ni mo min baka kala ko mughtasaratu kitabu mununye mughtasarawu ye kalambe damina uludela al mughtasaratu akera fiqhu de ni ba fi ka fiqhu kala al mughtasaratu iba damina uludela munun kasuru akera kita aqida kitabu de iba damina min al mughtasarati munun kasuru iba kitabu munun kasuru iba damina uludela donc akera lugado akera fengo fenyo doni koni ni ba kala iba damina mughtasaratu dela niya damina ulula ubeta doni beta doni الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثانية عشرة تنفلنا البداء بالأهم فالأهم أنك دامنا دي مي حملندو أنك دامنا أودلا فلو كويرا مغولا دنيا لا وكوفي مي حملندو نو فنا بوراي fengure me hamilendo katugwaleka ambo fana fomoye donc dina doni betan ni chogodela ni hamilendo amba damina ola ni fana tugulembo la ambo fana foye min fana tugulembo la ambo fana fo kata ala hammu fala ham mi hamilendo kateme min kamba damina odela min tugulembo fana la na hamilendo ambe o fana fo donc doni betan ni chogodela to gaju min amri sallallahu alaihi wasallam muajan bi tawhidi liyadu ilayhi awwala summa sala summa jaka anyo tammi cide nye muaju nyamara ko aka tauhidi de fofolo o kofe salli o kofe jaka wala ko be nyogo nye chogo mi hamine no kateme nyogo na chogo mi amba damina odela donc weleli kala be derisu dila di be karamo be janko jamana en fulela halamina fulan kafu yammi be nin jamana en kono bidiya min be nin jamana en kono karamo ka hamina ko kanka ke minya an kanka weleli damina minna an kanka mo lakal le damina minna ka kan hammi yesunu tila ka fo waye tauhidide folo tauhidi nyere de mafamu jamana en kono folo tauhidide hammine do katema beka fo jamana de on ka tauhidinde do nu ye tauhidindo salli be fo nu ye salli do jakaw be fo me mogo do fule ube salli mogo do fule ube jakabo mogo do fule jogo nyuma be bula me ba soro fulan ka fo ya bula ni fulan kafuya yeri la doro jogo nyuma bila nyuma bila tumu ha kullahu ababe fase ka be boyde ni ko hada madi karasa jogo kanyi karasa ewa abe alabato kosobe ne minya atinya fulan kafuya min ba bola beta mori ganaw fe abeta kurna finaw fe nin kaburo bato muno abo unno fe nun ko be tinyana bolo wala tawhidi de hammine ndo kateme fembe ka anka damina wodela folo jamana don kase ko famu الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الثالثة عشرة تاني سبنا مصرف الزكاة زكاة دونيرو أنيو فنادو بونداينا زكاة دونيرو توغاج من قوله أنيو تشيدن كما كنو فترد على فقرائهم تشيدن كم واجما يمنين كم زكاة منا وكان نفلو تغولا إكا ساقي كتوكا فانتوما donc anya do ya jaka be di fantam dem nonia shegi de fora me ni mo mi nyika jakata ka di fantama hari nonia shegi into ni ma fendu ma ni fantam ko ni ya sor doro jaka dona do yorola الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم.
الرابعة عشرة مسائل تنيناننا كشف العالم الصبحة عن المتعلم دوني كبغا كون يخمبولين مبيكا كالاندين بولو كون يخمبولين نونون بو كالاندين بولو كو بو حقليلا كفران فانشا كاي كون منون يخمبولين بو كالاندين بولو كرامو إيكا كون يخمبولين بو إيكا كالاندين بولو توقج من قوله أن يوتا تشيدن ككمالا إن الله افترض عليهم صدقة توقج من أغنيائهم فترد على فقرائهم تشيدن كم واجما إبي جاكا من وكان فلتغلا إبا ساقي كاتو كفانتهم فبين أن هذه صدقة توقج من الأغنياء وأن مصرفها فقراء تشيدن يبانج مواجوه ko jakka mina yoro na folotigu de do ko adonyero fantaw de do donc ma du yere tunye doni ke bagade me chide nye ayira la fana subha min be fem min be kayira la ka bangaye jakka be mina na folotigu de la abedi fantawma donc ni nya ira kalamo karamo ni subha min be kalandem bolo ika subha bo bolo ka ko ferem fere latiga ye ku jeyaye الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. الخامسة عشرة تندورنا نهي عن كرائم الأموال أن ينصر بندن كنوا مسائل ولا شيدني باليلي كجاكا من بغا كنا مغو كان نفلو نيوم منا جاكا من لا كنا مغو كان نفلو نيوم منا ده بغان تغو كبغان نيوم كانوا منا بغا ما جيجليو بغاهم بكاوسا مين يو فناتي بو جاكالا min kawsana bayi o fana temina chamanche tade be mina me ikana bagantugo ka baganyuma mina anyo tayro juma to gaju min qawli wattaqi da'watul majlum anyo ta ciden ka kuma la na ko mwajuma isra mugoto yolen ka danga koro ambo ta to gaju min qawlihi wayyaka wa kara'im amwalihim akum majuma ndima ire korosho kan na fulu nyumama ija iyaka tafidu tahzir iyaka abe munyiranna bagabagali tahziru yastalijum nahay wa iyaka tahzir bagabagali fana balili fana abe munyiranna bagabagali be munyiranna balili mana kiden yem waju bagabaga de kabali ikanu kan na fulu nyumamina donc ni nya yiranna ko balili kera jakka minana ikana na fulu tugu kan na fulu nyumam ikanu mina jakala السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السادسة عشرة تنورنا اتقاء دعوة المظلوم مغتو نيولين كدنگا يركلو سما مغتو نيولين ni iye mogo tonyo na yi danga aka dangali yere korosa made mogo tonyo len ka dangali made السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. mogo tonyo len ka danga ki yere korosa mogo tara yoro juma to gaju min qawli wattaqi da'watul majlum yere korosi mogo tonyo len ka danga ma awal abena hadisa dola ciden ko ittaqi da'watul majlum wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi ciden ko yere korsi mo to yolen ka danga mare har na kera fajiri da ka fajiri ba yere ka na ye danga ka danga besika emina asabiyatu asara tan wolon fulana al ikhbar bi annaha la tuhjab ciden yanki bariya ko mo to yolen ka danga ko hijabu tani ala cede kal ate kale koy hijabu sitani alache to gaju min qawlihi anyo ta ciden ka kuma kono fa innahu laysa bainaha wa bainal la hijab ciden ko mo to yolen ka danga ko hijabu tani alache de fa qarana tarqib fa qarnu tarqib aw tarhib bil ahkam bo ni min ewa kanuni ube bagabagali ni otugura kirula kiri do fore kanuni tugurala wala kiri de forie bagabagali tugurala mimma yahussu nafsi in kana tarqiba ni kiri min ni kanuni de ewa tugurala ki kanu kata kiri in kelima kanuni foli kafara kiri ka obe nilla sude ki kanu kata kelima wayabu aduha wayajjiruha in kana tarhiba bo kiri min fana ni bagabagali de tugurala
وبك سبب يده كان نين يروما جانيا كان نين بالي إيكنا غيره أو كوما سنايما ترغيب وني ترهيب ni tarhibu nana koko nofe obe nilla suki kanu kataw keli o ko kelima ni tarhibu nana koko nofe obe nilla mabode ki baga ki balide o koma sinay ki mabwala ikana gerala li qawli kiden ka kuma ko so ittaqi dawatul majlum ako isra mo to yolen ka danga koro fa nafs qari la tattaqi lakinni dakhila laysa bainaha wa bain la hijab qafati wa nafarti min zalika mogo dobe nin dobe se ka soro ate sira alanye ni ciden ko ittaqi da'watul majlum na daran nina nin dobe se ka soro alete sira alanye na alete sira alanye de don ko te tonyalim bila mais ni afora ka faraka ko hijabute mogo tonyalin danga hijabute ani alache obeke sababe in nimbe bala ibi yere kolosibe bolanye الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. الثامنة عشرة تنسجنا من أدلة التوحيد أبي التوحيد كتامن شولا ما جرى على سيد المرسلين من بوليلا تشيدون يرنيما وسادات الأولياء أني وليجون بك نيما من المسقط من المسقط والجوع والوباء توحيد يرى وللي تشيدن يرى يدغم من سرالا اي كونغو من سرالا اني اي بنا منون سرالا دونك ني يا يرانا ko tawhidi ni hada made tawhidi li woleli ke baga har ni degun ni geleya na yi soro tawhidi woleli la ikana dabla ni nyeddalu lay kairana ko tawhidi woleli ke baga geleyaw de bu soro geleyaw be bolika mais ni geleyaw yu soro geleyaw bololika ikana tawhidi bilade mumbo yirana o tama se jumay mi nye chide be kanyema alaka woliju be kanyema geleyaw ya soro tawhidi woleli la kungo ya soro tawhidi woleli la mi nye banaw ya soro tawhidi woleli la jahiru anna al muallif rahimahullah ka min bangelendo min ye muallifu Muhammad ibn Abdul Wahhab ala kan nema baka yuridu al isharatu ila qissati Khaybar na ko geleya ye ciden soro tawhidi wolele abake ka isara ke katayro juma Khaybar ka kele ka qissa iji waqa fiha fi ahadi nabi sallallahu alaihi wasallam ju'un azim parce que Khaybar kele ciden tilela Khaybar do kungo badde do Khaybar kele waqti kungo badde do re sebo soro hatta innahum akalu himara wasum fo Khaybar do kungo koso uye fali de fakaka do fali uye fali sogodo minye layin sebo tumbe layin kene de tigede kanyimi kungo bolo Khaybar kelela fali yere sogo haramu yara Khaybar donde anin nikahul muta wa haramu yara Khaybar donde nin nikahul muta ciden ko tedda ga fo qiyama kontra furu aleni fali sogo wa haramu yara Khaybar donde Khaybar dongele yara kungo baye sebo mina fu ye fali do minye laye kallay kene ka tige ka do wa mal wa baw me minye muallifu aye bana ko min fo huwa ma waga fi ahadi ali radiyallahu anhu woyede min kera ali tilela abi aye waba min fo aye sebo soro ali tilela bana sugu ye sebo soro afule ka kewriya ke kato odema ko donc ni nyetta manse ka fo tawhidi weleli kala bagan de gumbi soro toron bu soro o ta manse munye de gunye cide nyere soro tawhidi weleli la cide ka sebo de gun yu soro kungo yu soro musaqqa yu soro waba yu soro kungo anyofo o ye Khaybar tay waba o ye Ali ibn Abi Talib ta e wa katile wa mad musaqqatu fa jahiratu me minye gele yani musaqqani de gun ku soro o ko ni bangalendo do o be kene de ka وكون ذلك من أدلة التوحيد تقول أبيك التوحيد دليل أن من صبر وتحمل في مثل هذه الأمور يدل على إخلاص اللسان في التوحيد من أمر وهابكو كو آية التوحيد تامان شيرانا كو آية التوحيد تامان شيرانا parce que hada madem min ni sabarila de gum munum be tawhidin koro i sabarira u koro
nunun na nyogona uba an kanda kata hada maden ka dusun kala sidema hada maden me tauhidi walila na yeddagun soro tauhidi walila asabarila ayeddagun nununta yadillu ala ighlasi linsani fi tauhidi nunun yetaman sede kan kanda kata ni hada made akad dusun kala sima akad tauhidi kono wanna qasduhu lillahi obahira na ko tigi ko akalla nyini be alaje wali jalika sabara alal bala ninde koso balaw mi nya sura sabalera ko mana ni mo ni be tawhid walila dagu nyusoro musaqaw yusoro tora yusoro ni nyeta man seye ko tawhid bi bolo wala ta man seye ko tawhid bi bolo parce que niya e dagu nunu munu yusoro musaka munu ni sogo geleya munu ni soro tawhid kola isabarelo koro isera kuta kumunyu kasabalo koro nimba irana koy dusukun kala silendo e ka tawhidika wodi ato akko tawhid tamanse ko nyodo hadisa kono التاسعة عشرة قوله لأعطين الراية إلى الآخر علم من أعلام النبوة. التاسعة عشرة tani konontonna qawluhu la utiyanna ra'iya ni kidon ko wallahi nin darapo mbadi mugoma alamun min alamun nebuwa taman sede ninye kiden kan nabi nyuma yakata man so dode ninye li anna haja hasala parce que kiden yi min fote akera fa ali ibn abi talib yuhibbu allah wa rasuluhu wa yuhibbu allah wa rasuluhu ali ibn abi talib fana abe ala fe abe ciden fe ala fana ba fe ciden ba fe parce que ciden ko sani ali kana ako sinin be nin dara fodi mugoma mugumi ala ba fe ciden ba fe atigi fana be ala fe abe ciden fe bo ali fana dara fodi ra min ali ibn abi talib ali be ala fe aba ciden fe ala be ali fe ciden be ali fe ni ye ciden kan nabi nyuma yakata man se doye العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. العشرون مغنى تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. شيدن يداجي طول منك علي نفلالا نفني تامانشي تغني شيدن كان نبي ما يكتامانشي ودورو بس علي أنيا فوتشو من حديثنا أدو anyade tumba dim una nana nyadimi bala hari una nana yede ayere maseka nana yede una nana yede nyayindimi jugu yakuso tuma mi nana doro chide nye ewa daji tu anye fulai na doro ka duau kaye anye fulai nkenera kera komi banama kala ninye chide kan nabi nyuma yakata mashe doye tuguni liannahu basagha fi aynayhi fa baraka allam yakunu bihi wajaw parce que cide nye ewa tuli ke ali ibn abi talib nya fulala anya fula kene yara ka ke komi banatuntala ni cide kan na nya bi ma yakata ma shedoy الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. الحادية والعشرون مغا أن كلنا فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بن أبي طالب كفص من جايرنا حديثا يكونوا وهذا جاهر وبنغلين روبكنك لأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله parce que ali abe ala fe abe ciden fana ba fe ala fana be ali fe ciden ba fe ni nye fasamanta ali ma ani fana afora ko ali darapo be di mogo mi nin dugu dayele ka ke silama dugu ala ba ke ale de bolola dugu inda ila la bolola fana donc ali ka fasamanta yiranna hadisai bonda inka hadisai kono الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثانية والعشرون مغني فلنا فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة سيبو يتشغبل منك كما منك وسوينا وشغلهم عن بشارة الفتح يارو تشيدي نافو يسيني درapو بدي مغما mogo min nin dugu dayele mbeke apolola yala sebon ni sonjarani ko kaybara fatuhu beke abeke silama dugu be umman ni sonjanai
me darapoin dili darapoin be di mo mi man kutu munun fora darapoin dili no fe unyinana ewa kaybara ka fatihu ni sonja inyana noko darapoin dili pasamanta munun fora darapoin dili no fe de o kere sababu ye kusula fatihu ka bisara min fora ni sonjali munun fori ni fatihu inyana noko pe liannahum isqalu an bisarati al-fatih بإلتماسهم معرفة من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله parce que c'est bon usulara kabo nisonjali min keru ye fatu kan nisonjali min keru ye ko kaybara be dayele de o min foru ye usulara kabo ma nu ba ke kam mo de nyini sini mo jumambe amun nanni ewa alebe alafe abe chiden fe ala ba fe chiden ba fe o ye jonye o nyini ni kera sababu ye kunyina fatuhu nyere ka bisarako donc ni nye sebo ko fasa manta iranna parce que sebo wakati be ulutumbo korto kake mugode mugo mimbe ala kanu ka ciden kanu mugo minni ala bi kanu ciden bi kanu o yere tumbe sebo bolo sebo tumbo o yere fe kateme hari fatuhunka الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. الثالثة والعشرون مغا أني سبنا الإيمان بالقدر أيا يرنانك دالة تجلا هذا مدى دالة تجلا كوي لحصولها لمن لم يشاء لها ومنعها عمن يشاء لها parce que drapeau inflé mogo mi nyereye ewa a barake pour un ka drapeau soro o ma soro mogo mi ma foi ke wode drapeau soro ni mbayira nan ka dalla tigela mogo mi ma foi ke drapeau ka kola o de drapeau soro mogo mi nya ayere jija ka ko ke pour ka drapeau soro drapeau kumantera wuluma donc ni mbayira nan ka dalla tigela لأن صحابة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكرين كلهم يرجو أن يؤتاها ولم يؤتاها من أنكم مغدو علي أكبار علي باركة pour أكدر بوين سرو علي ما در بوين سرو مغدو بعلي ما بارشيك ما أيد در بوين سرو نمبايرا نا أنك دالة تيجلا parce que tuma mi kay barado ninkuma fora dugu jele seba u besuli la kata chiden fe kelen kele ba fe ciren ka darpota ka di alema fo an ko umar bul khattabi ko alema nyema yakano abarani o donte ko fo jamala le tumba yire korta de pour ciren ka leye akale wole ka darpota ma donc nunu nyu ka cesirike ka barake pour ka darpo soro mais alama latige ko lube darpo soro wa ali ibn abi talib maridu darapo in ka ko be fo nin kuma be fo wakati me ayasuru ali banane no te kene kayre abanane do wala mu sha Allah alima barake darapo in surolika o ma jalika utiya ra'iya ka faran be ka darapo in dira alema donc ni nya iranna hada made dalla tigela dro oriato ciden koy buna basima wa alamu anna al ummata لو استمعوا على أن ينفوك بشيء لم ينفوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن استمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحف ورياتو تشيران عبد الله بن عباس ما أكوي كادو نيجيا بفر لا نيغونكا مانتوم بفر لا نيغونكا كو وبين نفا وتشكين نفا نفوي ني علما من شبيه ni jiya be farla nyon ka fana kwanka karasa toro anka degu utese ka foi kila alama min sabika kalimu korota la papier jara anka dalla tigela mbalmu ewa ni mugo dara la tigela fana ikanyana moya mugo la fi alenta kanyana moya kono kibo ni dalembe la tigela mugo la fi anteti kanyana moya kono kibo parce que na abi ebolon depuis alama ne ewa sankaba wolon fana duguma ko wolon fula da ni samba bi duruye ne kala tige be sebera kabila mo min ni yen ninke dusu kasu dobe hujunu dobe kamu dobe hamme dobe ito lukewo parce que ko banna pew ibe ala kala tige de bolo الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك
الرابعة والعشرون مغني كونونتونا الأدب هذا ما دينك كجوغو نيمان كسوري بولو أدبوني جوغو نيمان كسوري بولو في قوله أن يوتا ميتشيدن ككمالا على إرسلك أكو آلمة دوني دوني ووجهه أنه أمره بتمهل وعدم تسرع أدبو تايرو يرو جمعي فاسكي تشيدن آلي بنا بتالي بنا مريا ko aka koke doni doni akata doni doni ko akana teleya ko akata doni doni akana teleya donc hada made adabu kasore bolo ko nibe do ko ina kana teleya kata ko doma ibeta ko ta doni 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 ko la kana teleya kata ko doma adabu kasore bolo الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال الخامسة والعشرون muga ani duruna da'awatu ila al-islam qabla al-qital ni ambe jahadula ambe mogo wole nantara mogo jahadu ambu wole de folo kana islamiya masanan ku kele ambu wole de folo kana islamiya ma sanan ku kele nanyu wole de umaso wakati me ambu kele li qawlihi chiden ka kuma koso أنزل بساحتهم ثم دهم إلى الإسلام أكو علي بن أبي طالب انزل بساحتهم ثم دهم إلى الإسلام أكو تا إيكا جيجي وكرفة وكوفة يكو ولي كان إسلام ياما دونك نيا يرانا نانتارا كلا يرولا جهادولا أمبي مغو ولي كان إسلام ياما فلو سنة أنكو كلا السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا السادسة والعشرون مغا أني ورونا أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا كافو أنك مغوولي كان سلاميا ما فلو سنة أنك كلي أو هر مغمي نندل لك ولي كاكرو وبم هر مغمي nan de la ka kele ka koro hari nan sagira kana wele tu nan sagira kana kele tu ni sariya do an ka wele furo sariya do an ka wele furo o tarami to gadi min qawlihi aqduruhum bima yajibu alayhim min haqqi Allah ta'ala fihi parce que ciden ko ako ali ibn abi talib ma ko aka khaybara dunkew kibariya alaye mu wajibu yuka islamiya kuna ko kibara nayi yala yahudiya munun tiglen tumbe kaybara welela ka korobe ma wele utumbe madina de folo chire nyu wole o maso chire nu nyi lahiru usri uye lahiru borto uyu wele kata kaybara utara singa kaybara kitabe dunke munun fana tumbe ye mani ulu fana welela ka koro me chiden ko maju ma fen folo me abu wele kata makake la ilaha illallah akake tawhidiyya donc sharia do ka fo ni sani kam mo kele a wele de folo ninte komi kafir min nima kafir min kala abada o doronte de sariya do har ye min wele ka koro iye min kele ka koro ni sagira kata wele ube sagira kata kele lela a wele de folo sariya do ika wele folo onko sani ika kele sariya do me donu ke ba ko adagara fona ika tuwa ka fona ka kele min wele la ka koro ani de la ka min kele ka koro adagara ikata chuka sinya wele ko kele har nima wele me sharia do ika wele li anna min al hikmati anta timma da'wa pasga hikma yi munye da'wa ka dafa duro wajalika bi anta amurahu bil islam awwala ika nyamar ni islamiyya ye folola summa taqburuhu bima yajibu alayhi min haqqillah wa kufi alaka haqqi min wajibraka ba kibranoye wala yakfi anta amurahu bil islam أتي وسكي كم غني أمر الإسلاميات لأنه خر يطبق هذا الإسلام الذي أمرته به وخر لا يطبقه فسكنية مغولة كان إسلامية ما تكابلا أبسك كبإسلامية إمبارا أبسك كأتإسلامية إمبارا بل لا بد من تأخذه حتى لا يرجع إلى الكفر لا بد نية مغمن ولا كتا إسلامية ما إيجان تولا ده إيكا كروشي ده ika toka silamiya la kalalare akana ta sagi kabo silamiya la kafiriya mugo tubila ijanto la de konye karasa do silamiya la doribi mako bo aboro ai ibi mako do la de tusuru ka ewa silamiya ya yirara kala de puru akana murti kabo
السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. السابعة والعشرون أمبقى قريبة تفسيرنا. السابعة والعشرون مغا أني ولون فلنا دعوة بالحكمة نمبر دعوة كأنك دعوة كني حكمة يكودو دعوة كونو توغج من قوله وبمنا تيدن ككمالا أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه وكباريا ألك حق من واجبك السلامية كنو وكبارانوي بما يجب عليهم من حق الله ألك حق من واجبك وكبارانوي ولا يكفي أن تأمره بالإسلام أتي وسكي كم غنيا مرن إسلاميات لأنه قد يطبق نتون تمنك نيرولا لأنه قد يطبق هذا الإسلام الذي أمرته به وغير لا يطبقه بس كنيا ولك أنا إسلاميا متى إيمان يفوي أبسك كبسلامي مبارا أبسك كأتابارا لا بد من تعهده لا بد كي جانتو أتجيلا hatta la yarja ila al-kufr akanata sage kata kafiriyama donc ni ya iranna ka hikma iranna niye mugo dawa ka wele ka do islamiya kuno ijanto wala الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. الثامنة والعشرون مغا أن الشجنا المعرفة بحق الله في الإسلام هذا مدى على حق دون الإسلامية كنو نيبه سلامية كنو على حق دو سلامية كنو توغج من قوله واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أن يتشيرين ككمالا ناكم واجما إكو كباريا نو سلاميرا وكا سلاميا لين كفي إكو كباريا على حق من واجبك سلامية كنو إكبارا نوية دونك ني إكو يسلاميا سلاميا على حق من سلاميا كنو نيني كودو دي إبو نيني كودو دي كبارا كنوي التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. التاسعة والعشرون مغاني كونتونا ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد الواحد مغمي نمغو كلين كاندراني سببو يكادو دينا لبراجي من بيه أنيو دو حديثا يكونو باسكي تيدن كو آلي بن أبي طالب ما لقوله تيدن كما كوسو لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أكو علي بن أبي طالب ما أكو ني علي والله ni ala ye mogo kelen kandani sababu ye kado silamiya kono ni sababu kabo kafiriya la akaw si ma nyame bilenya anko wakati arabu ka nyame wula nyame min ma nyame kalte min kadimu ye kateme nyame be ko nyame bilede o nyame bilede donc nyen ni fo yan ko suleman wuri heli konni ya yorola akum mogo min nutara na fulo chaman bila ka kontula bankila mais ala yeke sababu ye iye mogo kelen kanda kabo kafira da karo silamiya kono ube kabo mushrika la karo tauhidi kono ube kabo sunna la kabo bidia la karo sunna kono eye mogo kelen min kanda de e ka baraji kacha katemutara na furo chama bila min ka kontula bankila khairul laka min humurun niyam donc lambalmon an kan jeja tauhidi wala la koy nafa bade bala ay khairul laka min kulli ma yatahassanuhu fi dunya la nyini munye humurun ni'ami kore munye buno siminu ko ni alay mo kelen kandak ni ka sababu ye fingo fenye jinya ko de nu ko nin kanyi jinya fende do e ka baraji ka chata atigitai walaysa almana kama qala ba'du khairul laka min anta tasaddaqa bi ni'amin humur akum mana tede ko mi do ya fo chomi akaw sima kateme ikan nyame bilen sadakata ko la nyini toede mana ni ale mo kelen kandani sababu ya kaw sima ni jinya ka nyumambe hera be jinya kono nyuma be jinya kono ni jinya fende do mo kelen ka kandani e sababu ye e ka baraje o kanyi e mo ye hera ima kateme jinya ka nyumambe ka الثلاثون الحلف على الفتيا. bon min fulen ni nyesa yala ni mo bo kafira la kado silamiya la akambo doronde ma bombaji ko ay hari ala sosola ako hari mo tumbe ala so silama de la tumbe ala soso dola e kera sababu ya bora o ala sosola ako ibedo hadisa ko akera iye mo bo kafira de la
akera ya bo ewa mushrika de la akera ya bo bidia de la karo sunna kono akoya akera sa ya bo ala soso do de la kabla ala bato kono abede benni hadisa kono asalasuna bisabanna alhalfu ala alfutiya niye fatawa ke kakalaka niye fatawa ke ka kuma fo nu yini ka kuma la ya jabi kakalaka li qawli fa wallahi lan yahdi Allah bika rajulan wahida khairun laka min umurin nayam ci danya min fo aliya kalilaka ko fa wallahi in kalna ni alai mo kelen kandani sababu kausi man nyame bilenya fa aqsama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa lam yustaqsam ci den kalila mo ma kalilin yinafe ci den kalila mo ma yinafe ka kali wal fa'idatu hiya hassuhu ala an yahdi Allah bihi wa tawkidu alayhi ne ci den kali kunya munya puruka alu lasu ka kali puruka alu lasu anika koyingela yaka walakin la yanbaghi al-half wala al-futya illa li musalahati aw fa'ida ne bunu muslimu ko manka ni fatawa ke kakalaka amanka ni masalahati ube fa'idate li'annahu qad yafhamu sami anna al-mufti lam yahlifu illa li sakki indahu parce que ni etoraka fatawa ke mo yinni ka kuma dola iya fuy ko wallahi na ya soro kalili kunte faida min ba to nafa do te min ba to ikakali masalha do te min ba ira ikakali ni tora ka kalini ira ka fatawa wala ibe kuma fo min akana shika akana ta amiri ko ni yaye akalina ka kuma ka ira shikara la de akana to miri ko ni yaye kalina ka kuma ka shikara la de donc fatawa tigi kana to ka kali ni maslaha te kana to ka kali ni faida te والإمام أحمد رحمه الله أحيانا في إجابته والله أحمد بن حنبل وقتو دولا ناين ينكلو لإجابة بافو والله أبي كاليكوا كاليليت ينافي فنا وقد أمر الله رسوله بالحلف في 3 مواد من القرآن ألا يكتشيد نيامرياني كاليلي يرسب قرآن كنو في قوله تعالى لك كمالا ويستنبئونك حقه قل وربي إنه الحق سورة يونس كنو يونس على كتشيد موبني ينكا يالا محمد إبه قيامة كومين فوكو جيان بولي قيامة بجو تشيان دوا قل محمد رفوه كورو نام وربي نكالنا ننتقي عليه إنه الحق قيامة كوية تشيان دي ni aya fulay alay cide nyamariya yoromi ko kakkale wa fi qawli ta'ala ya fulana ani alaka kumala jama alladhina kafaru alla yub'asu qul bala wa rabbi la tub'asunna alakum mugu ya galon fo ku mugu munun kafiriyara ku ulute kunu qul muhammara fu ya bala abe kunu wa rabbi nkal nanin tigi alay la tub'asunna wallahi abe kunu ni nya fulana وفي قوله تعالى سبنا وقال الذين كفروا لا تاتينا ساعة قل بلى وربي لا تاتينكم يرو سبنا وبسورة السبع كنو يرو فلنا بالتقابل كنو سبنا بسورة السبع كنو وقال الذين كفروا مغوكم مغمون كافريرا لا تاتينا ساعة قل جنولي تنولما قيامة جو قل مهمرفو يبلا وربي nkal na nintigi alay la tatiyannakum wallahi qiyama binawma jabe uli fa kana hunaka fil qasm muslaha ibtida mogon ni ikalili ni ka futiyay ikalili ni ka doni diye na yasro maslaha be kalilin ke aw ujuban ube na yasro awajiblen do ikakali ikali li suwali jajan wa rubama yakun أو جوابا لسؤال أو جوابا لسؤال ube ñinin kali do jaabila mana ni kalilin ka kalili damina ka ke hari mogo ma ñini fe ni masalaha bara ake ube ni ye ñinin kali do jaabi jahajan adagara ika kali urubama yakun matluban akacha abeke ñini fe ñeyre ka ñini fe ika kali ni ye ñinin kali do jaabi adagara ika kali bo akacha yere abe ñini fe yere ñinin kanu do jabila ikakali donc ni ñen ni bonda kam masala u ba neñe masala yere wakati tafo wakati temena doni ni ala sonna ni ala dresure iranna
ambe bonda kurata minye babu tafsir tawhid wa shahadat an la ilaha illallah ambe ala delala ka dersu yiro yiranna subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka